umwaka w'ibihumbi 2025 ntabwo ari umwaka usanzwe nk'indi yose. Muri uyu mwaka Donald Trump yagarutse ku butegetsi, Elon Musk ajya muri guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, intambara muri Ukraine no mu burasirazuba bwa Kongo zihindura icyerekezo, kandi umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi ari mu bitaro. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2025 nibwo Papa François yajyanywe mu bitaro, aharimo gukurikiranwa n'abaganga ku ndwara y'ibihaha y'umusonga. Mu minsi yakurikiyeho, Vatican yakomeje gutanga amakuru mashya ku buzima bw'uyu mushumba w'imyaka 88 y'amavuko, aho yavuga ko akomeje kuremba ndetse ko yasanzwemo infection polymicrobienne ifata inzira y'ubuhumekero. Papa François yakunze kurangwa n'uburwayi butandukanye kuva akiri muto, kubera ko nko mu 2023 yarwaye indwara yitwa abdominal hernia, ibyatumye abagwa. Yigeze kandi kurwara yitwa pleurésie, ariyo ndwara yibasira ibihaha, aho agafuniko karinda ibihaha kitwa plèvre kagira ibibazo byo kubabuka. Ibi byatumye igice kimwe cy'igihaha cye cy'iburyo gikurwaho ubwo yari afite imyaka 21 gusa. Papa François arwariye mu bitaro byagenewe abapapa i Vatican byitwa Hôpital des Papes. Arwariye mu cyumba cyihariye kiri muri etage ya 10 mu bitaro byitwa Hôpital Gemelli. Aha ni naho havuriwe Papa Yohani Paulo wa kabiri mu 1981 ubwo yaraswaga agakomereka cyane. Papa Yohani Paulo wa kabiri amaze kurwarira hano ni nabwo ibi bitaro byiswe ibitaro by'abapapa. Imbere y'ibitaro hari ishusho nini cyane ya Jean Paul II, ari naho abakristo benshi muri iyi minsi bateraniye basabira umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Kuva Papa Yohani Paulo wa kabiri yarwarira hano, iki cyumba ba papa barwariramo cyaravuguruwe cyane ndetse kigirwa blende ku buryo kitamenwa n'amasasu. Ni icyumba kirimo igitanda, hakaba na salon, chapelle yo gusengeramo, hakaba n'ibindi byumba bigikikije by'abakozi ba papa n'abajandarume b'i Vatican bashinzwe umutekano we. Bitewe nuko Papa François arwaye indwara yo mu bihaha, abantu bake nibo binjira harwariye, by'umwihariko abaganga be n'abantu bo mu bunyamabanga bwe bwihariye. Ibi nibyo bitaro binini kandi byiza biri mu Butaliyani bwose. Papa François yarwariye muri ibi bitaro inshuro 3. Tugiye kuvuga ku buzima bwa Papa François ndetse turavuga no kuri Vatican, igihugu ategeka. By'umwihariko turavuga ku mpinduka zikomeye zabaye muri Kiliziya Gatolika kuva Papa François yajya muri izi nshingano ku itariki ya 13 y'ukwa gatatu mu mwaka wa 2013. Tubahaye ikaze mu kiganiro waruziko. Mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 2024 umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa François yasuye Jakarta, umurwa mukuru wa Indonesia. Iki nicyo gihugu gituwe n'abayisilamu benshi ku isi. Papa François yahisemo iki gihugu nk'igihugu cya mbere cyo gusura muri Aziya y'Amajyepfo y'Uburasirazuba. Kubera iki? Kubera ko Indonesia usibye kuba abayisilamu benshi ni n'igihugu cy'uruhurirane rw'amadini. Amateka y'iki gihugu yatumye kibamo aba-Hinduiste, aba-Buddhiste, hanyuma abayisilamu tutibagiwe n'abakristo bahageze biturutse ku kuba iki gihugu cyarakoronijwe n'Abanyaportugal n'Abahorandi. Ibiganiro n'imibanire hagati y'amadini atandukanye ni umwe mu butumwa bw'ingenzi bisa naho Papa François yashyize imbere kuva yatangira kuyobora Kiliziya Gatolika ku isi. Papa François ashyirwa ku rutonde rw'abayoboye Kiliziya Gatolika bazi cyane iby'ububanyi n'amahanga cyangwa se diplomasi. Aha ni byiza kutibagirwa ko abashumba ba Kiliziya Gatolika baba ari n'abakuru b'igihugu. Papa abanayobora igihugu cya Vatican. Iki ni igihugu gito cyane mu buso ariko gikomeye cyane mu bubanyi n'amahanga ku isi. Ni igihugu gito cyane kiri rwagati mu mujyi wa Roma mu Butaliyani. Igihugu gipima hegitari 44 zonyine, kikagira abaturage batageze ku 1000. Igihugu kikaba n'umujyi wa Vatican kirimo bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero. Iyi bazilika yubatswe ku mva ya Mutagatifu Petero, umwe mu ntumwa 12 za Kristo, yapfuye nk'uwahowe Imana mu mwaka wa 67. Mu mwaka wa 1505 ubwo Kiliziya yayoborwaga na Papa Jules II, nibwo bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero yubatswe nk'uko imeze uyu munsi. Ifite uburebure bwa metero 167 n'ubugari bwa metero 150. Niyo Kiliziya nini kurusha izindi zose ku isi kandi irimo imitako, ibimenyetso n'amashusho menshi cyane. Mu myaka myinshi ishize ku nkengero z'iyi bazilika hubatswe Palais Apostolique,
ari naho hari icumbi rya papa. Hari Chapelle Sixtine yamamaye cyane tuza no kuvugaho. Hari inzu ndangamurage za Vatikani. Hari amasomero n'ubusitani. Ubusitani bugize kimwe cya kabiri cy'igihugu. Iki gihugu gito cyane gifite gare, gifite posta, gifite radio ivuga mu ndimi 33 n'ikinyamakuru gisohoka buri munsi. Vatikani inafite igisirikare cyayo cyitwa Garde Suisse, kizwi cyane kubera impuzankano cyambara ifite amabara menshi. Inshingano z'iki gisirikare ni ukurinda umutekano wa papa. Vatikani kandi ifite ubundi butaka bwinshi ahantu hatandukanye muri Roma. Ifite chateau izwi cyane ya Palais Castel Gandolfo, ari ryo cumbi rya papa ryo mu mpeshyi. Iyi chateau iri ku birometero 25 mu majyepfo ya Roma. Vatikani ni igihugu kigendera ku bwami bushyirwaho mu buryo wakwita butagatifu. Papa atorerwa izi nshingano ngo azazimare mu buzima bwe bwose. Ayobora Kiliziya Gatolika ku isi, akayobora na Vatikani. Atorerwa mu nteko yihariye yitwa conclave. Agatorwa n'abakardino bafite munsi y'imyaka 80 y'amavuko. Atorwa ari uko 2/3 by'aba bakardinal bemeye kumuhitamo nk'umushumba wa Kiliziya Gatolika. Ku itariki ya 13 y'ukwa gatatu mu 2013, umukardinal w'umunya-Argentine Jorge Mario Bergoglio niwe watowe asimbura Benedicto wa 16. Kuva icyo gihe batangiye kumwita Papa François. Ababaye papa wa 266 ubayeho kuva Kiliziya Gatolika yabaho. Yabaye papa wa mbere utari umunyaburayi kandi abapapa wa mbere wo mu muryango w'abihaye Imana b'abajesuite. Papa umaze gutorwa ababaye umuyobozi w'idini Gatolika ku isi yose. Gutorwa kwe binyura mu nzira ndende, ari nabyo tugiye kureba. Iyo umupapa yitabye Imana yarakiri mu nshingano, kugira ngo bemeze ko yapfuye, hari umuntu umwe uba ugomba kubitangaza kandi agakora imihango yihariye. Urupfu rwa papa rwemezwa n'umwe mu bakardinal babiri bafite inshingano zitwa Camerlengue. Uyu muhango ubera muri imwe muri chapelle z'i Vatikani. Inyandiko zimwe zivuga ko uyu mukamerlengue afata akanyundo gato cyane kabugenewe akagakubita mu mutwe wa papa wapfuye, ariko akabikora buhoro, akabikora muhamagara mu izina mu ijwi riranguruye. Iyo papa atitabye, ubwo mukamerlengue ahita atangaza urupfu rw'umuyobozi wa Kiliziya Gatolika. Gusa iyi nkuru y'akanyundo hari abayinyomoza bakavuga ko uyu mukardinal ahamagara papa mu izina rye mu ijwi riranguruye, atamwitaba agahita atangaza urupfu rwe. Iyi nkuru y'urupfu rwa papa ntabwo ayitangariza isi yose, ahubwo ayitangariza inama y'abakardinal, ari nabo bahita bakora itangazo rimenyesha umuryango mugari wa Kiliziya Gatolika ko nyir'ubutungane yitabye Imana. Ibi byose ariko ni imihango, kubera ko abaganga be baba bamaze kwemeza bidasubirwaho ko umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yitabye Imana. Iyo urupfu rumaze gutangazwa ku mugaragaro, hahita hakurikiraho ikiriyo cy'iminsi 9 bakita novendiale. Muri icyo gihe umubiri w'umushumba wa Kiliziya Gatolika uhabwa umugisha, ubundi bakawambika imyambaro y'abapapa, bakawujyana muri bazilika ya Mutagatifu Petero kugira ngo abakristo baturutse imihanda yose y'isi baze kumusezeraho bwa nyuma. Icyo gihe hakurikiraho igihe cyitwa sede vacante cyangwa se siège vacant, bivuze ko umwanya wa papa uba uri ku isoko ushobora guhatanirwa. Muri icyo gihe biba bivuze ko ubuyobozi bwa Kiliziya buri mu biganza by'inama y'abakardino mu gihe hategerejwe ko haboneka papa mushya. Umuhango wo gushyingura papa ukorwa hagati y'iminsi 4 n'6 nyuma yo kuva muri bazilika ya Mutagatifu Petero, ukayoborwa n'inama y'abakardino. Abapapa bashyingurwa hitwa muri Grotte du Vatican. Ni nk'ubuvumo. Gusa inyandiko zimwe zivuga ko Papa François niyitaba Imana atari hazashyingurwa. Mu kwa 12 mu 2023, mu kiganiro yatanze mu itangazamakuru, yavuze ko we yahisemo ko azashyingurwa muri Bazilika Sainte Marie Majeure iri Roma. Iyi niyo Kiliziya akunda kurusha izindi. Icyo gihe yanavuze ko azashyingurwa mu isanduku isanzwe ikozwe mu giti no mu kinyabutabire cya zinc. Ni mu gihe abandi bagiye bashyingurwa mu isanduku 3 zicomekeranye, imwe yo mu giti cya cyprès, indi muri zinc, n'indi yo mu giti cya orme. Iyo papa yitabye Imana, hategerezwa ibyumweru byinshi mbere yuko hashyirwaho umusimbura we. Hagati y'ibyumweru 2 na 3 bamaze gushyingura papa witabye Imana, inama y'abakardino ihurira mu muhezo muri Chapelle Sixtine. Iyi ni imwe muri sale zizwi cyane ziri mu ngoro ya papa i Roma, ikaba kandi imwe mu nzu ndangamurage z'i Vatikani.
Kuva mu kinyejana cya 15 iyi chapelle Sixtine niyo abakardino bahuriramo muri conclave cyangwa se inama idasanzwe yo mu muhezo ngo batore papa mushya. Iyi chapelle yitiriwe ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya niruta izindi zose z'i Vatikani. Yubatswe hagati y'umwaka w'1475 n'1481 ubwo Kiliziya yayoborwaga na Papa Sixte IV de la Rovere, ari nawe bayitiriye. Irimo ibihangano by'ubugeni biri mu bizwi cyane ku isi byakozwe mu kinyejana cya 15 birimo ibya Michelangelo cyangwa Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, umunyabugeni wamenyekanye cyane mu isi y'icyo gihe. Ibi bihangano birimo amashusho meza ya Michelangelo ashushanyije ku gisenge cya chapelle ku buryo iyo ubuye amaso ibyo bihangano nibyo uhita ubona, ndetse hari ibindi byinshi biri ku nkuta. Iyi chapelle rero niberamo conclave cyangwa ya nama y'abakardino yo gutora papa mushya. Abakardino bari munsi y'imyaka 80 nibo bonyine bemererwa gutora. Baba bagomba kuba ari 120. Ubundi umukardinal agira inshingano z'ubukardinal ubuzima bwe bwose, ariko bikavuga ko ajya mu kiruhuko cy'izabukuru iyo agejeje imyaka 80 ari nabwo atakaza uburenganzira bwo gutora papa. Byemezwa ko gutora papa nabyo biri mu nshingano umukardinal aba yarashyiriweho. Mu gushyiraho abakardino, papa aba agomba kugendera kuri iri hame ryo kugira abakardino 120 batarageza ku myaka 80 y'amavuko. Mu gutora papa rero, abakardino bifungirana muri chapelle Sixtine. Kwifungirana mvuga ni ibyanya byo kuko barafunga n'imfunguzo, ari naho havuye ijambo conclave biva ku kilatini cum clave, bivuga gufunga n'urufunguzo. Iyi chapelle bayigumamo igihe cyose gishoboka kugera bashoboye gutora papa. Hashobora kuba amatora 4 ku munsi, habura ugira 2/3 by'amajwi, bagasubiramo kugira habonetse utsinda. Buri uko bamaze gutora, bafata impapuro z'itora batoreyeho bakazitwika. Bazitwikira aho ngaho muri iyo chapelle, bakazivanga n'amarangi y'umukara iyo nta wabashije gukwiza amajwi ngo abe ari we uba papa, bigatuma umwotsi w'izo mpapuro uzamuka muri chemine cyangwa umuyoboro w'umwotsi uva muri chapelle ukazamuka ari umukara. Hanze y'iyo chapelle haba hari ibihumbi by'abakristu n'abandi bantu bategereje kumenya papa watowe uwo ari we. Iyo batwitse izo nyandiko, umwotsi ukazamuka ari umukara kubera ya marangi bavanze n'izo mpapuro, biba bisobanuye ko nta papa wabonetse mu matora amaze kuba. Hakagira ugira 2/3 by'amajwi, ubwo akaba aratowe. Za mpapuro z'itora bazitwika bazivanze n'amarangi y'umweru, umwotsi ugasohoka muri chemine ari umweru. Abo hanze bakamenya ko habonetse papa. Iyo umwotsi wera umaze kuzamuka, uhagarara inama y'abakardino arasohoka agahagarara ku ibaraza rya Bazilika ya Mutagatifu Petero, akavuga amagambo yo mu kilatini ati Habemus Papam. Habemus Papam bisobanuye ngo dufite papa cyangwa tubonye papa. Papa umaze gutorwa, ubu utarahitamo izina azitwa, ahita yambara ikanzu yera yitwa sutane, ubundi agasohoka kuri rya baraza akageza ijambo rye rya mbere ku bakristo b'isi yose. Fratelli e sorelle. Nubwo mu buryo bwa teori cyangwa se mu buryo bw'imyemerere buri mukristo w'igitsina gabo wabatijwe aba ashobora kuba papa, mu bikorwa papa horatorwa mu bakardino kuva mu myaka 100 ishize. Amatora akorwa hagati y'itsinda rito ry'abakardino. Ibinyamakuru mu Burayi muri iyi minsi byanditse ko Papa François yakoze ibishoboka byose mu mezi ashize kugira ngo uzamusimbura azaba ari umukardinal usanzwe afite intego zimwe nawe ku bijyanye na Kiliziya. Nubwo hari abamunenga, Papa François afatwa nk'umushumba wavuguruye byinshi cyane muri Kiliziya, cyane cyane kubera impinduka yakoze zirebana no kongera uruhare rw'abagore mu myanya n'imirimo y'ingenzi muri Kiliziya, kunoza imicungire y'imari ya Kiliziya no kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina. Ni impinduka adashaka ko zisenyuka nyuma ye. Nk'uko biherutse kwandikwa n'ikinyamakuru cyo mu Bubiligi La Libre, Papa François yafashe ingamba zimwe na zimwe mbere y'uko yitaba Imana. Yagize Cardinal Giovanni Battista umuyobozi w'inama y'abakardinal, umwanya w'ingenzi cyane mu matora y'umusimburo wa papa. Uyu mwanya uzamwongerera imbaraga mu gufasha kuzagena uzaba papa. Uyu ni umukardinal w'umutaliyani wabaye vice doyen w'abakardino guhera mu 2017, aza kuba doyen mu 2020. Mu mwaka ushize yujuje imyaka 90 y'amavuko. Niwe mukuru kuruta abandi, ariko byemezwa ko ari we mukardinal ufite icyizere cyose cya Papa François.
bivugwa ko amwumva cyane kandi bemeranya kuri byinshi birimo amavugurura akenewe cyane muri kiliziya. Ubwo Benoit XVI yashyingurwaga ku itariki ya 5 y'ukwa mbere mu 2023, Cardinal Giovanni Battista niwe wahaye umugisha isanduku ye ndetse ni nawe wasomye imisa. Mu kiganiro Papa François yigeze gutangazamakuru mu 2023 yavuze ko Cardinal Giovanni ariwe mu cardinal ujya atinyuka kumuhakanya cyangwa se kutemeranya nawe mu ruhame kandi ngo akamugira inama zubaka. Ntabwo ari abakardino benshi bashobora gukora ibintu nk'ibi kuva umupapa wo muri Argentine yatangira kuyobora Kiliziya Gatolika. Byemezwa ko Papa François aramutse atabarutse, Giovanni Battista yagira uruhare rukomeye cyane mu gikorwa cyo kumusimbuza. Cardinal Giovanni yabanye na Papa Yohani Paul wa kabiri, abana na Papa Benoit XVI, abana na Papa François. Ku bijyanye n'abakandida, amazina 3 avugwa cyane nkashobora kuvamo umusimbura wa Papa François ni Cardinal Pietro Parolin w'umutaliyani. Uyu ni umunyamabanga wa leta ya Vatikani, ari nawe ufatwa nka vice president wa leta ya Vatikani. Gusa afatwa nk'udafite imbaraga zihagije zo kuyobora Kiliziya ku isi. Undi uhabwa amahirwe ni Matteo Maria Zuppi, nawe ni umutaliyani, ni musenyeri wa Bologna, akagirana isano ikomeye cyane n'ishyirahamwe rya Saint Egidio rihuriza hamwe abakristo ba Kiliziya Gatolika. Undi uhabwa ayo mahirwe ni Pier Battista Pizzaballa, nawe ni umutaliyani, ni patriarche wa Yerusalemu, ariko afatwa nk'ukiri muto kuko yaba papa, afite imyaka 58 y'amavuko. Papa François ninde mu by'ukuri? Mbere yuko aba papa yari umukristo mwiza, ibi buri wese arabizi. Abyuka buri gihe saa 10 za mu gitondo agasenga mu gihe cy'amasaha 2. Ibi yakomeje kubikora kugeza n'ubu afite imyaka 88 y'amavuko. Nyuma yaho asoma misa, ubundi ku mugoroba akamara isaha ashengerera. Bivuga ko ari mu bapapa begereye rubanda cyane kurusha abandi. Bavuga ko rendezvous ze zose za nyuma ya saa 6 ari we wiyakirira abantu, afite agakarne na crayon yifatira note ubwe. Ni umupapa urangwa no kwiyoroshya cyane kurusha abandi. Interuro yamenyekanye cyane kuri we ni L'Église n'est jamais fatiguée de pardonner. Kiliziya ntabwo yigeze irambirwa kubabarira. Ku itariki ya 13 y'ukwa gatatu mu 2013 ku isaa 1:06 z'umugoroba nibwo umwotsi wera wazamutse mu gisenge cya Chapelle 16 muri Bazilika ya Mutagatifu Petero. Abakardino bari bateraniye muri conclave, bari bamaze gutora papa mushya. Habemus Papa. Ubwo François yasohokaga ku rubaraza, abantu bakamubona bwa mbere nka papa mushya, babonye umusaza useka kandi wiyoroheje cyane. Habemus Papa. Abakardino bari bamaze kumutora ku bwiganze, nibo bonyine bari bazi neza ko batoye umuntu bahaye inshingano zirimo gukora isuku muri banki ya Vatikani, agakuramo abajura n'abariganya bayibagamo. Bari bazi neza kandi ko batoye umuntu uzashyira umucyo mu mutungo wa Kiliziya wari waramunzwe n'abasahuzi, kandi agashyira iherezo ku makimbirane no kurwanira ubutegetsi muri Kiliziya Gatolika. Icyo abakardino batari bazi ni uko uyu mushumba bari batoye yaragiye kurwana intambara zose za Kiliziya nizo batatekerezaga ko azarwana. Mu kwezi kwa kabiri mu 2013 ubwo Benoit XVI yeguraga, byavuzwe ko ataragifite imbaraga zihagije zo kuyobora ubwami bungana nka Kiliziya Gatolika. Isohoka ry'inyandiko zibanga zo muri Kiliziya bitateguwe, ubugambanyi bwavuzwe mu buyobozi bwa Kiliziya Gatolika, ubusambanyi n'ibindi bibazo byinshi byagaragazaga ko Benoit XVI ataragishobora kugenzura Curie Romaine. Iyi ni guverinoma ya Kiliziya Gatolika. Akimara kwegura, abakardino bari babizi neza ko bagomba gutunganya urwego rukomeye muri Kiliziya Gatolika. Ku itariki ya 13 y'ukwa gatatu ubwo batoraga Papa François, bari bamuhaye mission yo gutunganya Kiliziya. Abantu batangiye kuvuga ko Benoit XVI yari umushumba wa Kiliziya, ariko François ngo yaje ari umuyobozi. Kiliziya Gatolika yari ibonye patron ufite ku mugongo we ibibazo bitagira ingano byari mu buyobozi bwa Kiliziya. Akimara gufata inshingano, abantu batangiye kubona ko atandukanye n'abandi mu minsi ya mbere rwose. Batangira kubona ko adashaka kwambara imyambaro bamenyereye ya papa, babona akunda kwigendera mu modoka isanzwe iciriritse aho kugenda muri Mercedes agenerwa n'akazi. Batangiye kubona ko atandukanye n'abandi ubwo yangaga gutura muri apartment z'igiciro zagenewe papa, yanga n'abafasha benshi baba biteguye kumuha ibyo akeneye byose n'umunyamabanga wihariye. We yagiye kwibera mu nzu nto ya metero kare 50. Bidashidikanywaho
abantu bose bahise babona ko François nta kintu na kimwe akora nk'abashumba bamubanjirije. Yatangiye kugira uruhare mu kwitegurira ubwe ibikorwa bye by'umunsi. Nta munyamabanga bwite uhoraho agira. Nuza kureba amwe mu mafoto ye arimo yurira indege, igihe cyose aba afite malete cyangwa se isakoshi y'inyandiko. Abamuba hafi bagaragaza ko bikora agamije ko biboneka ko atagira umunyamabanga wihariye, ko byose abyikorera. Byemezwa ko ari umupapa ubaho wenyine, udashaka abantu benshi bamubi ruhande bashaka kumufasha ibyo akeneye byose, nubwo akazi akora ariko kabiteganya. Kubera iyi miterere ye, byemezwa ko benshi mu bakardino n'abandi bantu bakorera Vatikani bamutinya. Byemezwa ko akunzwe cyane hanze ya Kiliziya kurusha uko akunzwe muri Kiliziya. Mu kwa 12 mu 2014, Papa François yakoranije abakardino n'abandi banyacyubahiro bakorera Vatikani ngo abifurize Noheli nziza. Uyu ni umugenzo usanzwe i Roma. Abakardino n'abandi banyacyubahiro bose b'i Vatikani bari bategereje imbwirwaruhame ikomeye ivuga ku ivuka ry'umukiza ndetse n'imyitwarire ikwiye abakristo beza. Gusa siko byagenze. Papa François yabasomeye liste y'indwara 15 ngo ubuyobozi bwa Kiliziya burwaye. Indwara zamunze Kiliziya: Alzheimer spirituel cyangwa se indwara yo kwibagirwa mu buryo bwa roho, uguhangana, ukwishyira hejuru, gusebanya, kwirundaho ubutunzi, ubusambanyi, ubusambo. Papa François iki gihe yavuze ku migirire idakwiye abakardino ndetse no kwigwizaho ubutunzi kwabo. Byemezwa ko uyu munsi haramutse habaye andi matora nk'ayabaye mu 2013, abakardino benshi ntabwo batora Jorge Mario Bergoglio batoye mu 2013. Hari abakardino n'abepiskopi banditse ibitabo banandika inyandiko zigamije guhagarika no gutambamira imishinga ya Papa François irebana n'amavugurura. Byemezwa ko muri Curie Romaine, no kuvuga mu buyobozi bukuru bwa Kiliziya, 20% by'abahari bashyigikiye Bergoglio, no kuvuga ko bakunze Cardinal Bergoglio ataraba papa. Hakaba 10% batemeranya na Papa François, hanyuma abandi 70% bakaba bategereje undi mupapa uzatorwa. Ubwo yatangiraga inshingano, misiyo y'ingenzi Papa François yari afite kwari ugukora amavugurura muri Institut pour les œuvres de religion. Iyi banayita banki ya Vatikani. Ni urwego rushinzwe gucunga umutungo wa Vatikani. Mbere yuko Papa François yimikwa, iyi banki yari ifite isura mbi cyane. Byavugwa ko yifashishwa mu iyezandonke. Benoît XVI yagerageje kuvugurura iyi banki. Kugira ngo abigereho, yahaye akazi umuhanga cyane mu by'amabanki witwa Ettore Gotti Tedeschi. Benoît XVI yari yamuhaye mission yo gukora ku buryo uru rwego rw'imari ruba intangarugero. Uyu yari afite inshingano yo gukora ku buryo iyi banki ireka kubindira iyezandonke no gutera inkunga imitwe y'iterabwoba, kuko nibyo yavugwagaho. Uyu muhanga mu by'imari ntabwo yamaze kabiri muri izi nshingano, kubera ko ntabwo yatinze gusabwa kwegura. Abantu atigeze atangaza amazina ngo bamusunikiye kwegura kuri izi nshingano. Nyuma yo kuva muri izi nshingano, Ettore Gotti Tedeschi yifuje ko yatumizwa na Papa François kugira ngo amusobanurire ibyo yabonye muri iyo banki. Gusa iyi audience ntiyigeze ibaho. Gusa Papa François nawe ubwe yishyiriye ingufu mu gukemura ibibazo byavugwaga muri iyi banki. Yahaye akazi René Brulard. Uyu nguyu yari umuyobozi w'urwego rushinzwe amakuru ku mari muri Vatikani. Ushatse wavuga ko yari James Bond mu by'imari i Vatikani. Mu myaka 2 yakurikiye itorwa rya Papa François, konte 4935 zarafunzwe muri iyi banki. Izi ni kimwe cya 4 cya konte zose zari muri iyi banki. Biragoye kwizera ko ibintu nk'ibi ngibi nta bantu byarakaje mu buyobozi bwa Vatikani, cyane cyane iyo utekereje ko Papa François yanagiye kure akavuga ko usibye gufunga izi konte ashobora no gufunga iyi banki ikavaho burundu. Ubundi Mutagatifu Petero hari konti yagiraga muri banki? Niko yibajije. Hari umucamanza w'ibyaha by'ubugizi bwa nabi witwa Nicolas Gratelli yigeze kuvuga ko uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika atari umushumba gusa, ahubwo ni impirimbanyi y'impinduramatwara. Byonyine ko barigeze kwibaza niba ari na ngombwa ko Kiliziya Gatolika igira banke, byatumye hari benshi batangira kugabanya kumukunda. Indi mpinduka ikomeye kandi iri mu zambere Papa François yakoze ni ukongera kureba uburyo abagore bafatwa n'uruhare rwabo muri Kiliziya Gatolika. Amategeko y'ibyiyobokamana cyangwa droit canonique akumira abagore ku kuba abapadiri no gutanga amasakaramentu. Aya mategeko ashingira ku migenzo n'uburyo intumwa 12 za Yezu zose zari abagabo. Nyamara hari abagore benshi biyumvamo iyo ngabire. Muri bo harimo Jacqueline Straub
umunyabwenge n'umunyamakuru w'umudage wagiye ashaka kuba umupadiri kugira ngo afashe abantu mu nzira igana ijuru. Giselle Forster wanirukanywe muri kiliziya nyuma yo gukora umuhango w'ubusaserodoti, nawe yari afite icyo gitekerezo cy'uko abagore bakwemererwa kuba abapadiri bakanatanga amasakaramentu. Yari umwe mu bagize itsinda ryiyise Les Sept du Danube, itsinda ry'abagore 7 bagizwe abapadiri mu muhango wabereye mu bwato bwagendaga mu ruzi rwa Danube ku itariki ya 29 y'ukwa gatandatu mu 2002. Nubwo Kiliziya Gatolika yemeje ko ibyo bikorwa byo guhabwa ubusaserodoti ari ukuri, ariko aba bagore ntabwo yigeze bemera nk'abasaserodoti. Nubwo Kiliziya ikomeza gukurikiza uburyo bw'imikorere no gukora ubutumwa bwiganjemo abagabo, Papa François yateye intambwe ikomeye cyane ubwo yemereraga bwa mbere abagore kugira uburenganzira bwo gutora mu nama nkuru ya Kiliziya Gatolika mu 2023. Itegeko rishya ryatangajwe mu kwa kane mu 2023 byahaye ababikira 5 uburenganzira bwo gutora muri sinode, uru ni urwego njyanama rwa Papa. Mbere abagore bari bemerewe gusa kwitabira iryo koraniro, ariko bakitabira nk'indorerezi gusa. Izi mpinduka zabonetse nk'izikomeye cyane kuri Kiliziya Gatolika yakomeje gutegekwa cyane n'abagabo kuva mu binyejana byinshi. Women's Ordination Conference yo muri Amerika iharanira ko abagore baba abapadiri yisize impinduka umututu ukomeye cyane ku gisenge cy'ikirahuri cyanduye. Iri tsinda ryanditse ku rubuga rwa X yitwaga Twitter icyo gihe riti mu myaka myinshi abahagarariye Vatikani n'abasenyeri ibi barabyanze, bagahora bazana impamvu nshya abagore ngo batemerewe gutora muri sinode. Mu zindi mpinduka zikomeye, Papa François yategetse ku mugaragaro abasaserodoti kujya baha umugisha abakundana cyangwa se abaryamana bafite ibitsina bimwe. Mu kwa 12 mu 2023 nabwo Papa François yasohoye inyandiko ikubiyemo amabwiriza yageneye abapadiri arebana n'uburyo bagomba kwitwara ku bantu bashaka guhabwa umugisha. Muri iyo nyandiko harimo ko mu gihe umupadiri agiye gutanga umugisha abadakwiye gukora ubusesenguzi ku mubano ushingiye ku bitsina, kubera ko abantu bose baba bashaka urukundo n'impuhwe z'Imana, bityo ntabwo bakwiye guhezwa. Iyi nyandiko yasohotse ku itariki ya 18 y'ukwa 12 mu 2023 ivuga ko nubwo yatanze uburenganzira, ariko ngo abantu bakwiye gutandukanya umugisha uhabwa abakundana n'isakaramento rihabwa abashakanye, kubera ko ryo rihabwa umugabo n'umugore hashingiwe ku miterere bavukanye. Yaragiraga itumugisha uha abantu uburyo bwo kongera icyizere bagirira Imana. Gusaba umugisha ni urubuto rwa Roho Mutagatifu rukwiye kubungabungwa ntirubangamirwe. Papa François muri iyi nyandiko yahamije ko abantu bahuriye mu miryango idasanzwe nk'iy'abaryamana bafite ibitsina bimwe baba bari mu mwanya w'ibyaha, ariko ngo ntabwo bakwiye gukumirwa ku rukundo n'impuhwe z'Imana. Ubusanzwe Kiliziya Gatolika yari ifite amahame yo mu 2021 abuza abashumba guha umugisha abahisemo gukundana no kuryamana bahuje ibitsina, ndetse bamwe mu bayoboke bayo bari bararahiriye gukomera kuri aya mahame kubera ko ngo Imana ntabwo yaha umugisha icyaha. Uyu munsi uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika utandukanye n'abandi bayiyoboye ararwaye. Ibiro by'itangazamakuru bya Vatikani buri gitondo bitangaza amakuru y'uko yaramutse n'uko yaraye. Papa François amaze iminsi arwariye mu bitaro bya Gemelli i Roma kuva ku itariki ya 14 y'ukwa 2 kubera indwara ifata ibihaha y'umusonga. Umuryango mugari w'abagatolika ku isi umaze iminsi mu bikorwa byo kumusabira. Uyu mushumba impinduka yazanye muri Kiliziya zizakomeza. Nshuti bakunze mudasiba kudukurikira. Ikiganiro waruzi ko cya none naha tugisoreje. Tubashimiye ko mubana natwe. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ndabashimiye.